Hei hi Akashvani Aizawl ni Chanchinthar here to Silin Sangpuya Kolosip District Paltang National Highway dan cha chunzomani Aizawl District azirna inte anili nan wenhian khar chunzomani Prime Minister Narendra Modi chan wenhian Ukraine ko pui Kiev athlengdom Kolkata Mese Dr. Pong Soletha ani awanga Delhi Dr. Injam Khom Paul de chon Nimin Khan annorna antito Kolosip District alirthene tu le driver Paul sang panga ten Vareng te tu sai rang le barabi tu Kolosip in kar kong pui National Highway andan chame ka boruak tu omlo thing om shiat anilova voin anin hina turin kong pui dan chai kalpui sun zamani a ponto ongin Nimin Khan Kolosip DC proba silan mangai chona pisa Kolosip District MJ Shuai tu te komin an holana sang fia DC chuan sechon RTP farm bulle kon pui koribula kong chezolai siam thatani thenan ma an lak dan te soin kong pui chezolai ni som panga chunga siam traffic turin NHIDCL ho tu tele contractor te shia tirani to thu soya an malak na ngai changa an be se anga an siam thalo ni chuan tun I9 contractor NHIDCL ho tu te norle ani tur thu soi hetianga malak ani wang hian road block ho tu de chon thil kalpui mek chumi pui te ma khuwa ngai na wangin ti top se du thu soi ani this is one kong pui chezolai siam dan thi thaya atulanga amona endik le vil tu tur working group din ani to thule chu working group chu h laram le na Kolosip SDO sadar ka issue na noya din ni thu soya tundin huna kong pui chezolai thom thatchu an ngai pon ma berani thu soi bok Kolosip District MJ member te komna hiam DCSP pu David Aizawl thanglena DRDO project director Pulal Mon Puya SDO sadar pui laram le na DLAO pestel moile DIPRO pu David A landming chhonaten an troi om ani Mizoram Lok Ayukta member thar pu Joel Joseph Dengale Mizoram Public Service Commission member thar pu ke landming le te chuni Min Khan Governor Dr. Hari Babu Kabambatian rin omna thutiam tirin alaluta Mizoram Lok Ayukta Judicial member ro thar pu Joel Joseph Denga hi MJS retired ni in MPSC member ro thar pu ke landming le hi MCS retired ani thung Laurin Khom Ras Bhavana nei hi Chief Secretary Dr. Renu Sharma chuna kai shuaya Mizoram Lok Ayukta member le MPSC member tharla lunin khoma hian Chief Minister Puldo atela Speaker Pulbek Exam Cabinet Minister te Minister MLA le mi poi modang te antel bok ani Lok Ayukta Judicial member thar pu Joel Joseph Deng hiam thiamna lama BA LLB degree neya kum sang ni chomphat khan Mizoram Judicial Service aluta Law and Judicial Department noya na poi mo tak tak thon hu in kum sang ni chompret khan District Concession Judge akai sanga Lok Ayukta Judicial member atana rot ani lai hian District Concession Judge Aizawl na achel mekani MPSC member thar pokelan hungena hian BSc honors degree neya kum sang kha ko somko poret khan Mizoram Civil Service aluta MCS junior grade senior grade JAG ni line Mizoram sang le Department sang ni na poi mo tak tak chelina thokol to a MPSC member thar atana rot ani lai hian Municipal Commissioner MC na achel mek ani Aizawl District azirna inte anili nan khar sunzamani a District Disaster Management Committee Chairman DC Pulawshet pe chuan zina in kharani tur thu hi chuakin khochengkar anu pangte an himjok na na ma lak na ni ti a Indian Meteorological Department khochin thlilok na ngai ven reng chungin le district chunga ro sunasa kai hnoi sina sang kheng theila kana pang himna ngai tu in he thu pe khi chuani ati kar khatvel khocheng hen Aizawl District a chon khosak phunga ti khailak le ani heti line district dang lungle le Kolosip ade po Nimin Khan zin in kharani a lungle kan correspondent sedanin lungle chevel bor pitlang dung panakong te po diak le a ni tanga dar kar ni vel la kan thlen thin na chu dar kar li nga don hun man angai ani rosuro wangin sena len tham thleng omlo ma se lungren chim le khoi molaya ko pangmin lek chu om ve nuala lungle bazar venga po ko pangmin athanga in luka atichia ani Aizawl Municipal Corporation MC Ward number parok na by elections Nimin Khan tlok takan ni a vote za somli pasiri point pathum pareta ta ani hen thana hen polling session soma vote thang ni in vote nei sangko jakwa pakhat mi pa sangni zero pakhat le mechia sanga zathuman oma vote la zat hi sangni zero somko pakhat ni a mi pa sangni za som sri le mechia sangni zanga somni pakhaten thaka vote ta te hi dun thani som prokhian chiarani ang Aizawl Municipal Area Home chungwa number parok corporator nilai athia wangin si drok no kha nan by election hi nei ani a candidate pathum omin ZPM candidate puisal employing chan West BJP candidate Chanchinthar jar kotle independent candidate Larin Fili chan West ani a
phone number prok na hom chung hin chan marwes eden thar le khun thar veng te an om ani NHIDCL and Call National Highway Zapani B Manipur State Chuntur Saito le ge puin kar kong chelu tukle lir thei ve vak ten har satnan to thin chung changa nimin khan Saito borsap doctor la ngur atla hovin contractor le official ten khoma borsap chon contractor le chun aya na sale zola tan na tu le kong zo tu mi puite har satna khen no theng bera mala turin acha a thut khoma hen NHIDCL no Saito le ke fain kar kong sem thatura rom hana omsa te sei hobani a contractor te hina tangin fur zo malak antum tante ngai khak ani longka DCSO noya fair price shop te chuan internet set awangin electronic point of sale e-post machine manga mi puite bu 5 pek so kong har san an to ka hemi chungchang DCSO longka chuan sarkar ne tu te hina thanin tundin huna western zone retailer som seri padile eastern zone retailer pakhat chu offline moda bu 5 sem so sarkar na phalsak ani longka district sangaw adu block hom chung Eastern Zone, Central Zone long taile ngeng pui thang nam Western Zone angin athen theya ngeng pui thang Western Zone a hian internet signal a thalo wangin retailer ten e-post machine hanga bu fai sem chu har satna an tong na sakle ani DCSO pulorin sang chu Central Zone long taile a chevel ba ka Eastern Zone sanga adi block hom chunga online mota bu fai pek chu retailer ten har satna tong ma se e-post machine in international man that jog na retailer ten an thia chun sim card khak phal sakan ni a thunei tu te hriat puina ten lova mani thuwa thak ero arem lowani ati Kolasip district Barabiya sarkar le pui hmalangna faina be pui safai apnao bimari bagaw campaign nei ani a nimin khan Barabi SDO civil office chuan he campaign noi hian special cleanliness drive on garbage vulnerable areas ti thu pui mangin Barabi rail station platform a bolhlo pai thina hunan thian fai ani he campaign hi Barabi Joint Village Council Chairman Pualren Omachon Kai Shroin Barabi Khotangin UDNPA Department Boss sai Mizoram khopui final na loman an lo lak to thosaya final be pui thang tur campaign boss le ani chulom umati thosai na tlang en final tiam se rolani a Barabi North le South Vice Member te tlomai posang sang te rail station bulat cheng mi pui thanem tak antel ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Prime Minister Narendra Modi san voin hian Ukraine khopui Kiev atheng dona India Prime Minister jinga Ukraine kloma sovereignty ang promodi hian Kiev acham sungin Ukraine President Volodymyr Zelensky ne an komanga Ukraine boina chungchang te sei puirin ani Prime Minister Modi nimin khan Warsaw khopuya Poland Prime Minister Donald Tusk akoma heuna hian rampani te chun an thodun chu ti lianin strategic partnership a ti sanan ram ti a promodi san thu siamin kumina India le Poland te hian an thodu na kumsum sirina an thang ti a India le Poland in cards mi puiro relna democracy le danro relna rule of law duna wangin atha emani ati Kolkata a mese doctor pong sole tha ani wanga Delhi doctor injam khom pol te norna chnimin khan ti to pani Delhi doctor nuar te zinga hian resident doctors association of central government hospital All India Institute of Medical Science AIMS Dr Ram Manohar Lohia Hospital Safdarjung Hospital le Lady Hardens Medical College thok doctor te antela Supreme Court in hepoi khoina angai to nga le ma ala ka wangin anon he antitop ti ansoya RG Kar Medical College Kolkata poi khona thleng le rampuma healthcare lama thoktu te himna lam ngai to Supreme Court in ma ala chu lomom anti thuan soi ani Prime Minister Narendra Modi chan ton pathian ni chamadar som bhagat khian Akashvani kal tangin mi puiten hena thu soi naman ki bar program amang le dona Mizo tonga lelin na zuyang tuntuma mi hi episode zal esom pathum na tur ani Chanchinthar cherti topna na tlang pui Kolasip district Paltlang National Highway dan cha chunjomani Aizawl district azina inte anili nan voinhian khar chunjom ani Prime Minister Narendra Modi chan voinhian Ukraine khopui Kiev atheng don Kolkata mese doctor pong sole tha ania wanga Delhi doctor no te chon nimin khan anotna antitop chu te jong chu Chanchinthar kan pon thei